nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Afrika y'Epfo igiye kongera gutanga visa ku banyarwanda. Naho mu mashuri yo mu Rwanda hashobora gushyirwamo abajyanama b'ubuzima. Umusore w'imyaka 17 birekekwa ko yaba yiyahuye mu karere ka Ruhango. Naho Nyaruguru umunyeshuri wo mu wa mbere wayisumbuye arakekwaho gukuramo inda. Mu gikombe cy'isi Tshisekedi yigambye ko agiye kwisubiza Goma na Bukavu. Tanzania yatanze iminsi 7 ku baturage bava mu bihugu bituranye nayo bahaba nta byangombwa kuba bamaze gusubira iwabo. Perezida Cyril Ramaphosa we ntavuga rumwe n'abaturage ba Afrika y'Epfo bashaka kwirukana abanyamahanga. Amerika na Iran byashyize umukono ku masezerano n'agateganyo agamije guhagarika intambara. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze. Ni byiza ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano mwaba mushaka ikibanza cyo kugura inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano waza nkakwereka. Dore hano hari inzu niriya ni inzu ariko hariya hari kibanza na hararugore kibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka urabona hana haturangewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo serivisi zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba no gutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 36 cyangwa 07 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Kaze muri amakuru agezweho ya none tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu kwa 2026 mugiye kugizwa nanjye Jean Dodier Kanijabo. Afrika y'Epfo igiye kongera gutanga visa ku banyarwanda. Ibiganiro byo kuzahura umubano byahuje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungire na mugenzi wa Afrika y'Epfo Ronald Lamola byavuyemo ko abanyarwanda bafite passport zisanzwe bazongera guhabwa visa zibemerera kwinjira muri Afrika y'Epfo mu mezi 12 ari imbere. Ni ibiganiro byabereye Pretoria aho umwuka wa politiki hagati y'u Rwanda na Afrika y'Epfo wajemo gato cyane n'ibishingiye ku kuba Afrika y'Epfo ishinjwa guha umwanya n'uruvugiro abagambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uyu mubano wongeye kuzamba ubw'ingabo za Afrika y'Epfo zazaga ku bwinshi mu butumwa bwa SADC mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya abarwanyi ba FCM23. U Rwanda rwagaragaje ko bitari bikwiye kuko inyandiko zabonywe igoma zavugaga ko izo ngabo zafatanyaga n'iza Kongo, Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR bafite umugambi wo kuzatera u Rwanda mu gihe banesha M23.
Mu biganiro byaje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Nduhungire na Ronald Ramora wa Afurika y'Epfo bigamije kuzahura umubano w'ibihugu byombi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo yabwiye abanyamakuru ko nubwo habaho kudahuza no kutabona ibintu kimwe, umubano hagati y'ibihugu byombi buri gihe ari mwiza kandi wubakiye ku bufatanye n'ubwubahane. Minisitiri Ronald Ramora avuga ko u Rwanda na Afurika y'Epfo byaciye mu mateka ababaje arimo ivangura n'irondabwoko rya apartheid ryakorerwaga abirabura muri Afurika y'Epfo na Jenoside yakorewe Abatutsi. Yagaragaje kandi ko urugendo rwa Perezida Ramaphosa i Kigali mu 2024 ubwo yibukwaga ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi rwasize yatewe intambwe nshya mu kongera kubaka icyizere no gukomeza inzira zashyizweho zo kuganira. Ku rubuga X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire yanditse ko bashimishijwe cyane n'ibyavuye mu nama, by'umwihariko kongera gutanga viza ku baturage b'u Rwanda mu gihe cy'amezi 12 ari imbere no kongera gutangiza komisiyo ihuriweho y'ubutwererane izaterana mu gihembwe cya mbere cya 2027 i Kigali. Afurika y'Epfo kandi yishimiye ko leta y'u Rwanda yakomoreye ubucuruzi bw'inyama, amata n'ibizikomokaho, imboga n'imbuto biva muri Afurika y'Epfo nyuma y'imyaka 8 bwarahagaritswe kubera indwara ya Kaba. Naho u Rwanda rwasubije ibirego by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kanama k'uburenganzira bwa muntu. Intumwa y'u Rwanda Geneve mu muryango w'abibumbye Ambasaderi Rujeni Bakoramutsa yamaganye ibyo yavuze ko ari ibirego bidashingiye ku kuri byatanzwe n'intumwa z'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nama 62 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Mu ijambo yavuze akoresha uburenganzira bwo gusubiza, Ambasaderi Rujeni yavuze ko ibyo bihugu byahisemo gushinja u Rwanda ibintu bitajyanye n'ibyari byavuzwe na Komiseri Mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu mu kiganiro cye ku kibazo cy'umutekano gikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati u Rwanda rwamaganye uburyo ibyo biganiro bihindurwa urubuga rwo gushinjanya. Icyambere ni ngombwa kwibutsa ko u Burundi bufite ingabo zirenga 10,000 zikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ambasaderi Rujeni yavuze ko izo ngabo zikorana n'ingabo za FRDC, umutwe wa FDLR, wazarindira n'abacanshuro b'abanyamahanga Kinshasa yifashisha. Ashimangira ko raporo zitandukanye zagaragaje amakosa akomeye zirimo gukorera abasivili. Yanongeye kugaragaza impungenge u Rwanda rumaze igihe ruvuga ku mutekano warwo, by'umwihariko ku kibazo cy'umutwe wa FDLR. Yavuze ko nubwo akanama ka Loni gashinzwe umutekano kasabye inshuro nyinshi ko uwo mutwe usenywa ndetse hakaba n'ibyemeranyijwe mu masezerano y'amahoro yasinyiwe Washington, FDLR gikomeje guhabwa intwaro, gukorana no kwinjizwa mu bikorwa by'ingabo za Kongo. Yongeyeho ko raporo zitandukanye zigaragaza kandi ko ubutegetsi bwa Kongo bukorana n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo na Codeco. Ambasaderi Urujeni yashimangiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashobora kuvuga ko ishaka amahoro mu gihe ikomeje gukorana n'iyo mitwe yitwaje intwaro. Uyu mudiplomate yagaragaje ko icy'ingenzi mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari ari ugushyira mu bikorwa amasezerano n'amahoro amaze gusinywa aho kwishingikiriza ku gisubizo cya gisirikare cyangwa ku birego bidafite ibimenyetso bifatika. Naho u Rwanda rwakiriye impunzi n'abimukira 173 bavuye muri Libya. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yatangaje ko yakiriye icyiciro cya 23 cy'abimukira 173 bashaka ubuhungiro baturutse muri Libya. Abimukira u Rwanda rwakiriye barimo 85 bakomoka muri Sudani, igihugu kimaze imyaka mu ntambara. Harimo kandi 66 muri Eritrea, 2 bo muri Ethiopia na 12 bo muri Sudani y'Epfo. Bakiriwe ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku mpunzi HCR. Abava muri Libya ni abashaka kujya i Burayi bakoresheje ubwato bakanyura mu nyanja ya Mediterane. Abenshi baba bashaka kuhambukira nta byangombwa bafite, bamwe bagatangira urugendo ntibanagereyo bakagwa mu nyanja. Bakirwa binyuze muri Emergency Transit Mechanism, gahunda ya HCR igamije gushakira impunzi zo muri Libya aho zaba by'agateganyo mu gihe kizishakira uburyo burambye zifashwamo. Ubutumwa Minema yashyize ku rubuga X bugira buti u Rwanda rukomeye kuri gahunda yo guha ubuhungiro ababukeneye. Kuva mu 2019 u Rwanda rwakiriye impunzi n'abimukira bashaka ubuhungiro barenga 3,000 bavuye muri Libya, abagera ku 2,623 muri bo babashije koherezwa mu bihugu bibakira. Ibihugu byakiriye cyane impunzi n'abimukira bashaka ubuhungiro bavuye mu Rwanda birimo Canada, Finland ndetse na Leta Zunze za Amerika. Mu mashuri yo mu Rwanda hashobora gushyirwamo abajyanama b'ubuzima. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubushakashatsi mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC, Dr. Eric Remera, yavuze ko Minisiteri y'Ubuzima igiye gushyira mu bigo by'amashuri byose byo mu Rwanda abarimu bazaba bashinzwe gukurikirana ubuzima bw'abanyeshuri burimo n'ubwo mu mutwe. Yabigarutseho ubwo hasozwaga inama mpuzamahanga yateguwe na Kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'uburezi n'abafatanyabikorwa bayo, bigiyemo ibijyanye n'uburezi buvuguruye n'uburyo bwajyanishwa n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Profeseri Nsanganwimana Florien, umuyobozi w'ishami ry'uburezi muri Kaminuza y'u Rwanda, avuga ko buri munyeshuri akwiriye kugira amahirwe yo kwiga ndetse no gutsinda neza mu ishuri. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubushakashatsi muri RBC, Dr. Eric Remera, we agaragaza ko ubwiyongere bw'ibibazo byo mu mutwe mu bana buterwa ahanini n'amakimbirane mu miryango, ariko ko iyo bagiye ku ishuri bigabanuka. Ati indwara zo mu mutwe zikomeje kuba ikibazo gikomeye mu gihugu cyacu, cyane cyane mu bana aho bagira ibi bibazo bitewe n'amakimbirane mu miryango yabo. Rero niyo mpamvu tubona ko iyo bagiye ku ishuri bya bibazo hari uburyo bigabanyuka binyuze mu bufatanye bwa Minisiteri y'Ubuzima na Minisiteri y'Uburezi mu rwego rwo kubigabanya. Muri Minisiteri y'Ubuzima turi guteganya ko muri buri kigo cy'amashuri mu Rwanda hazashyirwamo umuntu ushinzwe ubuzima bw'abanyeshuri. Ibi bizaba bimeze nk'uko muri buri mudugudu haba habarizwamo umujyanama w'ubuzima.
turi guteganya ko umwarimu azajya aba ameze nk'umujyanama w'ubuzima mu kigo. Ibyo ni ukuvuga ko azajya asuzuma indwara zitandukanye abanyeshuri bafite zirimo n'iz'ubuzima. Uyu muyobozi ariko ntabwo yatangaje igihe gahunda izatangirira gushyirwa mu bikorwa. Ubushakashatsi bwakozwe na RBC mu 2018 bugaragaza ko nibura umuturarwanda umwe muri 5 afite uburwayi bwo mu mutwe bumwe cyangwa bwinshi. Mu 2020 u Rwanda rwamuritse umushinga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe mu mashuri, School Based Mental Health, ugamije guhashya agahinda gakabije no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe mu rubyiruko bigahera mu mashuri nk'amwe mu hahurira abantu benshi. Makuru y'ubutabera, Dr Karemera wari waranze gutanga ubuhamya kuri Rwamucyo yavuye ku izima. Dr Alphonse Karemera uri gukorwaho iperereza n'ubutabera bw'Ubufaransa ku ruhare akekwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri perefegitura ya Butare yavuye ku izima, yemera gutanga ubuhamya mu rubanza rw'ubujurire rwa Dr Rwamucyo bakoranye. Karemera afite imyaka 75 y'amavuko. Yabaye umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda kuva mu 1990 kugeza muri 1994, mu gihe Rwamucyo yari umwarimu waho akaba n'umuyobozi w'ikigo cya kaminuza cyari gishinzwe ubuvuzi. Mu kwezi kwa 7 muri 1994, Karemera yahunganye n'umuryango we bava i Butare bakomereza muri zone turquoise, bagera muri Zaire bakomereza muri Repubulika Centrafrica, bahavuye bajya muri Côte d'Ivoire bahamara imyaka 5. Ni naho yahuriye na Rwamucyo mbere yo kujya mu Bufaransa mu kwa 11 mu 2000. Dr Karemera yageze mu Bufaransa ahabwa ubuhungiro nk'impunzi ya politike, nyuma ahabwa ubwene gihugu. Asobanura ko ngiye guhurira na Rwamucyo ku kigo cy'Ubufaransa gishinzwe impunzi n'abimukira, baraganira ariko ntiyibuka ibyo baganiriye. Tariki ya 5 z'ukwa 9 mu 2007, urukiko gacaca rwahamije Karemera uruhare rukomeye mu bwicanyi bwakorewe abatutsi muri UNR no mu bitaro bya Butare, aho yitabiriye inama zabuteguye akanabuyobora, anategeka abaganga kwanga kuvura abatutsi. Yakatiwe igifungo cy'imyaka 30 adahari. Mu 2025 abacamanza bashinzwe kugenza ibyaha mu Bufaransa bari gukora iperereza kuri Karemera ku ruhare akekwaho kuri jenoside yakorewe abatutsi, kuko yari umwe mu bavuga rikumvikana muri Butare, cyane cyane muri Université Nationale du Rwanda. Mu rubanza rwabereye mu rugereko rubanza rw'urukiko rwa Rubanda Paris, Karemera yari gutanga ubuhamya ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 mu 2024, ariko ntiyabutanze, ahubwo yahisemo kwandikira urukiko asobanura ko ataboneka, yongeraho ko Rwamucyo nk'umuganga atari kuba umwicanyi cyangwa umujenosideri. Rwamucyo yahamijwe ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu, akatirwa igifungo cy'imyaka 27. Kuri bari kuburana ubujurire mu rugereko rw'ubujurire rw'urukiko rwa Rubanda Paris mu Bufaransa. Kuri inshuro Dr Karemera yemeye kujya mu rukiko akamutangaho ubuhamya, ariko aziga cyane. Dr Karemera yasobanuye ko nubwo mu rubanza rwabaye ubushize yatumijweho kugira ngo atange ubuhamya bitamushobokeye kubera ko ubuzima bwe butari buhagaze neza, atari ko mfite icyemezo cyo kwa muganga nanatanze ibisobanuro byanditse, nshaka ko bishyirwa kuri dosiye yanjye, nta byinshi nongeraho cyangwa ngabanyaho. Yabwiye urukiko ko kubera ko ari gukorwaho iperereza ku byaha nk'ibiregwa Rwamucyo kandi byakozwe mu gihe kimwe, umunyamategeko yamugira inama yo kudasubiza ibibazo birebana na dosiye ye mu rwego rwo kurengera inyungu ze. Ati ndasubiza ibirebana na Dr Rwamucyo n'inshingano nari mfite muri icyo gihe. Mu rubanza rwa mbere n'urw'ubujurire, abatangabuhamya benshi babwiye abacamanza mu rukiko rwa Rubanda ko babonye imirambo myinshi y'abatutsi inyanyagiye mu bice bitandukanye bya Butare, gusa Karemera we yavuze ko ntayo yigeze abona hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 7 muri 1994 no mu gihe yahungaga. Cyakora yasobanuye ko yabonye bariyeri ebyiri i Butare, zirimo iyari ku muhanda ugana kuri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda n'indi yari imbere ya Hotel Foko yari iri mu mujyi. Yabajijwe icyo zakoreshwaga, asubiza ko ariho hasuzumirwaga ibyangombwa kandi nta gushidikanya guhari. Inyandiko Rwamucyo yandikiye umuyobozi wungirije wa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ivuga ko hari imirambo yari inyanyagiye mu mujyi wa Butare ishobora guteza icyorezo, bityo ko ikeneye gushyingurwa yakomojwe mu iburanisha. Dr Karemera yemeje ko yabonye iyi nyandiko kandi ko itamutunguye kuko Rwamucyo yari inzobere mu bijyanye n'isuku n'isukura. Umucamanza yahereye aho amubaza uko yamenye iby'iyi mirambo binyuze muri iyi nyandiko, ariko ntayibone, asubiza ko ibyo bidasobanuye ko yayigezeho kandi ngo ntiyari ashinzwe gukora iperereza. Perezida w'iburanisha yibukije Dr Karemera ko ari we wafashe inyandiko ya Rwamucyo ayigeza ku muyobozi wungirije wa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, amubaza uko yayitanze kandi avuga ko iby'iyi mirambo bitamurebaga. Yasubije ko yabikoze mu rwego rwo gutambutsa igitekerezo cya Rwamucyo kuko ngo niwe nzira byagombaga kunyuramo. Dr Karemera yabajwe niba umuyobozi wungirije wa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yarahaye Rwamucyo uruhushya rwo gushyingura, asubiza ko nta makuru abifiteho, ariko yibukijwe ko ubwo hakorwaga iperereza mu 2013 yari yemeye ko umuyobozi wungirije wa Kaminuza yamumenyesheje ko Perefe wa Butare yatanze uruhushya. Abajijwe impamvu yo kwivuguruza, yasubije ko atibuka niba mu myaka 13 ishize yaratanze iki gisubizo. Ati sinibuka nsubiza muri ubwo buryo, bishoboka ko bitiranyije ikibazo n'igisubizo. Makuru avuga mu turere, Ingoma bariye nk'irwaye ubuganga, umwe arapfa, 9 bajyanwa kwa muganga. Abaturage 10 bo mu karere ka Ngoma murenge wa Kazo bajyanwe kwa muganga, umwe ahita apfa nyuma yo gutaburura inka yarishwe n'indwara y'ubuganga bakayirya ikabamerera nabi. Byabereye mu mudugudu w'Amabumba mu kagari ka Kinyonzo mu murenge wa Kazo mu karere ka Ngoma. Ubwo inka yapfaga bikekwa ko irwaye ubuganga, bahise bayitaba, ariko mu ijoro abaturage 25 bahita bajya kuyitaburura barayirya. Bamwe kuva tariki ya 14 bahita bagaragaza ibimenyetso by'uburwayi batangira kujya kwa muganga. Kanzayire Konsole, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo, yabwiye ikinyamakuru igihe ko ari icyorezo cyateye cy'ubuganga muri uyu murenge aho kimaze kwica inka 19
n'icyenda abaturage bakaba bajyanwe kwa muganga bariye inka yari yatabwe. Ati hari inka rero yipfushije muri uwo mudugudu ipfa ifite ibimenyetso by'icyorezo cy'indwara y'ubuganga. Nk'uko bisanzwe inka yipfushije ntabwo iribwa barayitaba, abandi nabo barayitabye maze abaturage bagera kuri 25 barifata barabyuka bajya kuyitaburura barayirya. Amakuru babanje kuyahisha ariko ibimenyetso ntibyakwihishira. Gitifu Kanzayire yakomeje avuga ko abantu 10 aribo bagaragaje ibyo bimenyetso ku buryo bugaragara, ubuyobozi burabafata bubajyana kwa muganga, abagera kuri 6 bajyanwe ku bitaro bikuru bya Kibungo, umwe ahitapfa mu gihe abandi 4 bari kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Kazo. Kanzayire yasabye abaturage kwigengesera bakirinda kurya ibyo babonye kuko bishobora kubagira ingaruka zirimo n'urupfu, anabasaba gutangira amakuru kugira ngo hakumirwe ibibazo bitaraba. Ubuyobozi buravuga ko bukomeje gukingira amatungo yuza hirya no hino muri uyu murenge mu kurwanya indwara yibasiye inka. Tukomereze mu Ruhango aho umusore w'imyaka 17 bikekwa ko yaba yiyahuye. Umuhungu wo mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko berekekwa ko yaba yapfuye yiyahuye akoresheje imiti, ubuyobozi bukavuga ko nta raporo y'amakimbirane umusore yaba yarafitanye n'uwari we wese. Urupfu rwa Manirahari Elisa rwabereye mu mudugudu wa Ruhuha mu kagari ka Kinazi ku murenge wa Kinazi y'akarere ka Ruhango. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinazi Gasasira François Regis yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko bamenye amakuru ko umusore witwa Manirahari Elisa yasanzwe yapfuye bigakekwa ko yaba yiyahuye akoresheje imiti yica. Gitifu Gasasira avuga ko batabashije kumenya impamvu yatumye Manirahari Elisa yaba yakwivutsa ubuzima kuko yari akiri mutoya, kandi ko nta raporo bari bafite yuko yaba afitanye amakimbirane n'ababyeyi be cyangwa undi muntu wari wese. Yavuze ko abashinzwe iperereza aribo bazagaragaza niba hari ikibazo nyakwigendera afitanye n'ababyeyi be. Uyu muyobozi yasabye ababyeyi kuganiriza abana kugira ngo bamenye ikibazo bafite bityo babashe kugikemura. Umurambo we wajyanwe ku bitaro bya Kinazi gukorerwa isuzuma. Gitifu Gasasira avuga ko iperereza ku rupfu rw'uyu musore rigikomeje. Inyaruguru ho umunyeshuri wo mu wa mbere wayisumbuye arakekwaho gukuramo inda. Icyahinda mu karere ka Nyaruguru, umukobwa wiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye kuri Groupe Scolaire Saint Laurent Cyahinda yakuyemo inda hanyuma ajya gukora ikizamini nkaho nta cyabaye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyahinda avuga ko uwo mukobwa w'imyaka 19 yari yarayakuyemo inda, umurambo w'umwana akawuzingazinga mu ipantaro ye akawujugunya hejuru y'ikiraro mu rugo iwabo. Yagize ati abazi iby'imikurire y'abana mu nda bitegereje umurambo bavuga ko urebye uwo mwana yari hagati y'amezi 3 n'4. Inda ye itaratangira kugaragara ku buryo yatayijugunya aho abantu bayibona, nta n'uwari gukeka ko yigeze atwita. Gitifu Nkurunziza anavuga ko umurambo umaze kugaragara ababyeyi bavuze ko uwo bakeka ari umukobwa wabo wari wagiye ku ishuri. RIB yamusanze yiyemerera ko ari we wazingiye uruhinja mu ipantaro ye ariko ko atari yayikuyemo. Ati yavuze ko yarari mu rugo atetse nimugoroba kumva mu nda haramuriye, hanyuma yajya mu bwiherero akabona adasobanukiwe ibije ngo nta nubwo yarazi ko atwite. Naho kubijyanye na se w'umwana yavuze ko ngo yagiye kwahira agahora n'umuntu ataza akamufata ku ngufu kandi ko atigeze abibwira ababyeyi be kubera ko yumvaga nta nkurikizi bizagira. Cyakora hari umuturanyi utashatse ko amazina ye atangazwa abwiye ikinyamakuru Kigali Today ko bihwihwiswa ko uwo mukobwa yaba yaratewe inda n'umwarimu wigisha kuri icyo kigo yigaho. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Inkuta cyangwa dare ntibikomezwa n'ubwoko bw'isima cyangwa uruvange rwa beto, oya ahubwo bishingira ku banga bw'umwubatsi uzi kwitegereza terre n'icyo inyubako ikwiriye. Urakaza neza mu kigo cy'ubwubatsi cya Messe Limited. Wihendwa n'abatari bo, nitwe bubatsi bizewe kandi bashoboye mu Rwanda. Turi inzobere zaminurije kubaka, tubikora ku biciro bitoya kandi turi mu rugaga rwemewe rw'abubatsi. Naho ubuhamya uzabuhabwa nabo twubakiye mbere twatuje hasa no mu ngoro. Ibiro byacu biri i Kigali ku Muhima. Duhamagare kuri 0783 96 663. Uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru y'aho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na Afrinovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi Afrinovators ifite promotion yitwa Total Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho yaba ya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw, tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi. Gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa usure y3.huza.rawa. Wanadusura aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi mu nyubako ya TCB mu muryango nimero F1B inyuma ya Centenary House.
ni hafi ya Simba Supermarket. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Perezida Tshisekedi mu gikombe cy'isi yigambye ko agiye kwisubiza Goma na Bukavu. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yigambye ko yizeye ko mu minsi iri imbere ingabo z'igihugu cye zizongera kwigarurira ibice byose biri mu maboko y'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa arimo na Goma na Bukavu. Yabivugiye i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'umukino w'igikombe cy'isi cya 2026 ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari imaze kunganyamo na Senegal igitego kimwe kuri kimwe. Mu ijambo yagejeje ku banyekongo baba muri Amerika, Tshisekedi yavuze ko ingabo za FARDC zikomeje gutsinda ku rugamba kandi ko ziri kugenda zifata intera kuba yisabanze b'igihugu. Ati tugomba gushyigikira abakobwa n'abahungu ba Kongo bari kurwanira igihugu aho bari hose. Uyu munsi ingabo zacu ntizikorwaho ku rugamba, ziri kugenda zikandagira abanzi bacu. Tuzisubiza Goma na Bukavu vuba, ikibazo ni igihe gusa, naho ubundi ku rugamba bimeze neza. Mfite ukwizera ko mu minsi iri imbere ibice byose biri mu maboko y'inyeshyamba bizaba byabohowe. Bavandimwe bacu bishimiye uyu munsi, Goma ni Beni, tuzongera guhura twese twubaka igihugu. Abanzi bacu baraduteye ariko ubu twamaze gukanguka. Tshisekedi yaboneyeho guhamagara abanyekongo kunga ubumwe, aburira abashobora gukoresha amacakubiri ashingiye ku moko cyangwa ku nyungu za politike mu guhungabanya igihugu. Mu ijambo rye, Tshisekedi yanagarutse ku mateka ya politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yibutsa ko icwa rya Perezida Laurent Désiré Kabila ryaturutse ku banyamahanga ngo bivanze mu bibazo bya Kongo. Yavuze ko nyuma y'urupfu rwa Laurent Désiré Kabila hari abantu bashatse gutegeka Kongo bagashyira ku butegetsi uwo yisimbwa, ashimangira ko igihugu kigomba gukomeza kurinda ubusugire bwacyo. Tukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi Kinshasa yagiranye ibiganiro by'ibanga n'inyeshyamba za Thomas Lubanga. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagiranye ibiganiro by'ibanga n'umutwe twaje intwaro wa Convention pour l'Élévation du Peuple uyobowe na Thomas Lubanga ku buhuza bwa Uganda. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuze ko inama ya mbere hagati ya Kinshasa na CRP yabereye i Kampala mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka. Thomas Lubanga atuye i Kampala kuva mu ntangiriro za 2025 nyuma yo kujyayo mu buhungiro. Ibi biganiro byateguwe ku busabe bwa Uganda mu rwego rwo gushaka uburyo bwo kugabanya umwuka mubi maze igihe hagati ya Kinshasa n'uyu mutwe ukorera mu ntara y'Ituri. Muri ibyo biganiro, intumwa z'umutwe wa Thomas Lubanga zashyikirije abahagarariye leta ya Kongo ibyifuzo bitandukanye birimo gusaba ko uwari guverineri wa gisirikare wa Ituri yakurwa ku buyobozi. Intumwa za Kinshasa zagarukanye ibyo byifuzo iwabo, ariko kugeza ubu nta mwanzuro cyangwa igisubizo kigeze gitangazwa ku mugaragaro. Hashize icyumweru kimwe ibyo biganiro bibaye, CRP yatangaje guhagarika imirwano ku ruhande rwayo. Cyakora amakuru avuga ko nyuma yo kubona ko nta ntambwe ifatika iri guterwa muri uwo murongo w'ibiganiro, uyu mutwe wongeye kwegera ubutegetsi bwa Uganda ubumenyesha ko ibiganiro byahagaze. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa kandi ivuga ko Thomas Lubanga ubwe yandikiye ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumenyesha ko yiteguye kurekura imfungwa z'intambara zifitwe n'umutwe we, ariko ko kugeza ubu nta gisubizo arabona. Nubwo ibiganiro byo byatangijwe hagamijwe gushaka inzira za politike, umutekano ku rugamba ntiyigeze ugaruka neza. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu no mu ntangiriro z'uku kwa gatandatu habaye imirwano nibura inshuro ebyiri hagati y'abarwanyi ba CRP n'ingabo za FARDC. Thomas Lubanga yavuze ko nta gahunda afite yo gusenya umutwe wa CRP cyangwa kuwuhindura ishyaka rya politike. Avuga ko abarwanyi be bakiri maso kandi biteguye guhangana n'icyayi cyo cyose, nubwo muri iki gihe nta bitero bari kugaba. Asobanura ko imwe mu mpamvu zituma bagaragaza ubwitonzi ari icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara mu gace bakoreramo. Naho Tanzania yatanze iminsi 7 ku baturage bava mu bihugu bituranye nayo bahaba nta byangombwa kuba bamaze gusubira iwabo. Guverineri w'intara ya Kigoma muri Tanzania, Simon Nyakolo Silo, yatanze iminsi 7 ngo abaturage bava mu bihugu bituranye n'iki gihugu bahaba nta byangombwa bafite bibemerera kuhaba babe bamaze gusubira iwabo, kuko asanga bashobora guhungabanya umutekano mu gihugu, by'umwihariko mu ntara ya Kigoma bereye umuyobozi. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Silo wahoze ari umuyobozi mukuru wa polisi ya Tanzania yategetse buri munyatanzania icumbikiye cyangwa ukoresha umunyamahanga waturutse mu bihugu bituranye ko agomba kuba yamusubije iwabo mu minsi 7. Yavuze ko uzarenga kuri aya mabwiriza azagezwa imbere y'ubutabera. Yagize ati bene wacu baturuka mu bihugu bibanyi ntavuze izina birukira mu gihugu cyacu kuko dufite byinshi bakeneye. Bakora mu mirima tukabahemba neza, bahabwa serivisi nziza. Aba bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Hari n'abakora mu tubari no mu mahoteli kandi ako kazi n'abaturage ba Tanzania baragakeneye. Uyu mugabo wanabaye umudiplomate avuga ko aba baturage bava mu bihugu bituranye badashobora gukomeza kwidegembya mu gihugu nk'aho leta idahari. Nubwo Guverineri Siro avuga atyo, nta makuru ya vuba aha yerekana ko hari abaturage bo mu bihugu bituranye bahungabanyije umutekano wa Tanzania, by'umwihariko mu ntara ya Kigoma. Ubusanzwe intara ya Kigoma ibamo inkambi z'impunzi zaturutse mu bihugu bituranye na Tanzania. Hari n'abandi baturage bava muri ibyo bihugu bakajya mu ntara ya Kigoma mu rwego rwo gushakisha imibereho. Na Perezida wa Afurika y'Epfo we ntavuga rumwe n'abaturage bashaka kwirukana abanyamahanga.
Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko guverinoma itashyizeho igihe ntarengwa ku banyamahanga bari mu gihugu mu buryo bunyeje n'amategeko cyo kuba bavuye muri Afurika y'Epfo, avuga ko ari gushaka igisubizo kirambye kuri iki kibazo. Imiryango n'amatsinda yo muri Afurika y'Epfo birwanya abanyamahanga badafite ibyangombwa yari yahawe bimukira tariki ya 30 z'uku kwa gatandatu nk'igihe ntarengwa cyo kuba bavuye muri icyo gihugu. Perezida Ramaphosa yavuze ko guverinoma itazihanganira ibikorwa bigamije guteza umutekano muke. Ubwo ari mu muhango wo kwizihiza umunsi w'urubyiruko wabereye na Sleke, Ramaphosa yavuze ko guverinoma isanzwe ishyira mu bikorwa ingamba zo gukemura ibibazo bijyanye n'abimukira. Icyo gihe ntarengwa cyashyizweho n'imiryango irwanya abimukira badafite ibyangombwa irimo March and March Movement. Iyo miryango ikaba isaba abanyamahanga baba muri Afurika y'Epfo mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuba bahavuye bitarenze tariki ya 30 z'uku kwezi, ikanaburira ko izafata izindi ngamba mu gihe ibyisaba bitakubahirizwa. Guverinoma ya Afurika y'Epfo yamaganye icyo cyemezo, ishimangira ko kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko agenga abinjira n'abasohoka mu gihugu ari inshingano za leta. Perezida Ramaphosa ati, njye mbona ibyiswe tariki ya 30 Kamena atari ibintu bikenewe kuko turi gukemura ibibazo abaturage bacu bahora nabyo. Nta munyafurika y'Epfo ukwiye kugira icyo akorera umuntu wari wese ukomoka muri kimwe mu bihugu bya Afurika. Ibyo ni inshingano z'abayobozi ba guverinoma. Ramaphosa yamaganye ibivugwa ko abanyafurika y'Epfo banga abanyamahanga, avuga ko hari amakuru atariyo akwirakwizwa kubera muri icyo gihugu. Ni mu gihe ibihugu bimwe bya Afurika nka Ghana, Nigeria, Malawi n'ibindi byahisemo gucyura abaturage babyo babishaka, babonaga ko urugomo bakorerwa muri Afurika y'Epfo rushobora kubatwara ubuzima. Abanyafurika y'Epfo barigaragambya bakanakora urugomo abanyamahanga bavuga ko batwara imirimo. Perezida wa Amerika n'uwa Irani bashyize umukono ku masezerano y'agateganyo agamije guhagarika intambara. Bimwe mu bikubiye muri aya masezerano harimo kongera gufungura umuhora Hormuz, gushyiraho ikigega cya miliyari 300 z'amadolari y'Amerika kizafasha mu gusana ibikorwa remezo n'ibindi byangiritse muri Irani no gukuraho ibihano byose Amerika yafatiye Irani. Gusa ikibazo cy'umushinga wa Irani wa nucleaire nacyo Amerika yavugaga ko cyateye intambara kiracyategereje ibiganiro bizamara iminsi 60 kandi icyo gihe gishobora kongerwa. Perezida wa Amerika Donald Trump yashyize umukono kuri aya masezerano mu Faransa aho yari yitabiriye inama ya G7. Yavuze ko aya masezerano azafasha kurinda isi ikibazo gikomeye cy'ubukungu. Yanaburiye ariko ko Amerika ishobora kongera kuba ibitero bikomeye kuri Irani niba amasezerano ya nyuma atagezweho. Perezida wa Irani Masoud Pezeshkian nawe yashyize umukono kuri aya masezerano y'agateganyo, yavuze ko ari intambwe nziza hagati y'ibihugu byombi. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Irani ndetse akaba n'umwe mu bari bahagarariye Irani mu biganiro Mohamed Bagher Ghalibaf yabwiye itangazamakuru rya leta ko agifitiye amakenga Amerika kandi ko Irani ikomeje kwitegura guhangana n'umwanzi wayo. Amerika na Israel batangije intambara kuri Irani tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri mu gitero cya mbere cyahitanye umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Khamenei hamwe n'abayobozi bakuru b'igisirikare. Kuva icyo gihe intambara yarushijeho gukaza umurego no kwaguka, bituma ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'ingufu bizamuka ku rwego mpuzamahanga ndetse n'izamuka ry'ibiciro muri rusange rirushaho kwiyongera. Ufite bakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru y'amasezerano yasinywe hagati ya Iran na Amerika ni dusoreje amakuru ari kugarukaho none tariki ya 18 z'ukwa gatandatu 2026. Ni Jean Dodier Kanija bonda abashimiye ko mane mudukurikiye, ndabarikiye akomeza kora ibindi biganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefoni zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe.